Kia ora tātou. Anei te rautaki mō te tikanga whakauru mō ngā whārite tukutahi. Okay, te tikanga whakauru, roto I te reo Pākehā ko te substitution method. Okay, anei te mahi. Nō reira, po te rautaki tikanga whakauru, me hāngai tētahi o ngā variables nei, kia hanga ko ia te kaupapa o te whārite. Nō reira, mo enei whārite tukutahi e rua, 3x plus y equals 13, 5x minus 2y equals 7, ka tikina tēnei y, ka whakamahia ko ia te kaupapa o te whārite nei. Nō reira, ka tiki tēnei whārite, ka ki y equals 13, kia whiua tēra ki te taha, tango toru x. Okay? I nai nei kei te mohi o tātou hiaha a y. Ko y 13 minus 3x. Nō reira, ia wā ka ki te tātou ia y, ka maingia ko 13 minus 3x. Okay? Nō reira, ka tiki nātu ko tēnei whārite nai nei. Now, titiro. Neira, 5x minus 2y equals 7. Now, kia titoro tātou ki runga ke nei, y equals 13 take away 3x. Nō neira, ia wāka ki te tātou ia y, me tuhi ke tātou I tēnei. 13 take away 3x. Okay. Koina te ngako o te tikanga whakauru, substitution method. Okay. Koina tōna ngako. Me substitute tētahi o ngā variables, me whakauru tētahi o ngā variables, me hanga ko ia te kaupapa o te whārite, Kātahi, ka whakauru tēra variable ki roto I tētahi atu whārite. Anō, me hāngai ko tētahi o ngā variables I tēnei wā ko y, me hāngai ko ia te kaupapa o te whārite. So make it y equals pera. I tēnei wā, y equals 13, whiua tēra ki te taha, take away 3x. Okay. Nō reira, ia wā ka ki te tātu ia y, ka ki 13 take away 3x. Nā pēnā kua mau koe ki tēra, ka tāia te mahi o mahi taurangi. Here we go. 5x, negative 2 times 13, me whakawhānuitia. Negative 2 times 13, negative 16. Negative 2 times negative 3x plus 6x equals 52. Ka pai? I nai nei, solve it. Negative 16 goes over, becomes positive 16. I nai nei, 5x plus 6x, ka rite ki te 23, 33. 11x, ka rite ki te 33. Divide by 11, cancel. X equals 33 hau te kaumatahi, toru.
Ināne, kua mahi tātou i te tikanga whakauru ki te kimi i te rahi o te x. X equals 3. Okay, me haere tonu tātou kia whakaoti tēnei rapanga. We'll take the top one, 3x plus y equals 13. 3, and what does x equals? 3 times 3. 3x plus y. Tāpiri y, karite ki te aha, 13. Okay. Toru whakarea toru iwa. Plus y equals 13. Whiu atu te iwa ki tēra taha. So it becomes tango 13, tango 9. So y equals 5. Okay. I nainei, kua whakautu tātou i tēnei whārite tukutahi, tēnei simultaneous equation. Ara, x equals 3, y equals 4. Koe te whakautu mō tēnei whārite tukutahi. Ka whakamahi tātou i te substitution method, ara, te tikanga whakauru. Ka mahi tātou i tētahi anō, kia mōhio pai ai tātou. Okay, here we go. Rua. And 2x. Tāpiri whā y. Karite ki te kau. 2x tāpiri y, karite ki te whā. Okay. Anō nei, ka whakamahia ko y te kaupapa o te whārite. Nā reira ka teki tātou i tēnei whārite nei. Nā te mea he y ki reira. Ka kia ko tēnei y equals. Whiu atu tēra x ki tēra taha becomes negative x. So y equals 5 minus 2x. Ka pai? Ia wāka ki te tātou ia y. Me whakauru ko tēra 5 minus 2x. Okay. So ka whiu atu tēnei y ki konei. There we go. 2x plus 4y. So what's y? 4 minus 2x equals 10. Okay, pera I runga nei. 2x plus 4y equals 10. Okay, okay, ina nei, mai ngā mahi taurangi. Ngāori noho. Whā whakarea whā, kauma ono. Whā whakarea negative 2, negative 8x equals 10 and 2x. Okay, pai, ina nei, whakawhiti taha, negative 16. So 2x tango 8x equals negative 6. 2 tango 8 is negative 6. X equals negative 6. Ka divide. Negative 6. Ka divide. Negative 6. Nō reira, x equals 1. Okay. I nainei whiu atu tērā x equals 1. So ka whakamahi tātou i tēnei whārite nainei, 2x plus y equals 4. 2x plus y equals 4. What? I te mōhio tātou he ha te x I nainei. So ko te x, ko te tahi.
So 2 times 1 is 2. 2 plus y equals 4. Whia atu te rua ki reira becomes negative 2. Y equals 4 minus 2, 2. Okay? Ngāore noho. No reira, mō te whakautu, x equals 1, y equals 2. Koina te tikanga whakauru, te rautaki tikanga whakauru mō ngā whārite tukutahi. Okay, substitution method, koira ngā mahi. Ana i te hei mahi mā koutou, hei mahi, so toru, whakamahi tēnei. X minus 5y equals 7. 2x minus 4y equals 8. 2x minus 4y equals 8. Now, mō tēnei one, e ki te pea koutou i te x ki konei, e whakamahia ko ia te kaupapa. So x equals whatever. Whakamahi o pukenga taurangi, kia kimi ai te wāriu o tēra x. Ana i te mea tua whā. 2x plus 4y equals 12. And x plus 8y equals 30. Okay, anō nei, me whakamahi ko x te kaupapa i naine, haro ko y. Okay, whakā koutou ki te mahi e rā mahi, koinei ngā mahi mo te tikanga whakauru, te rautaki tikanga whakauru mō ngā whārite tukutahi, ara ko te substitution method. No reira, tēnā koutou.